බොඳ වෙලා පේනවා மங்கலாக தெரிகிறது. බොඳ වෙලා පේනවා மங்கலாக தெரிகிறது. පැහැදිලිව පේනවා தெளிவாக தெரிகிறது. පැහැදිලිව පේනවා தெளிவாக தெரிகிறது. ඔයාට ඇහුණද? உங்களுக்கு கேட்டதா? ඔයාට உங்களுக்கு ඇහුණද? கேட்டதா? ඔයාට ඇහුණද? உங்களுக்கு கேட்டதா? මට ඇහුණ නැහැ. எனக்கு கேட்கவில்லை. මට ඇහුණ නැහැ. எனக்கு கேட்கவில்லை. මට ඇහුණා. எனக்கு கேட்டது. මට ඇහුණා. எனக்கு கேட்டது. අමතරව கூடுதலாக එහෙම නැත්නම් மேலதிகமாக ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට කියනව නේද පඩියට අමතරව පැමිණීම දීමනාවක් දෙනවා කියලා. එතකොට අමතරව மேலதிகமாக. හායි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්, මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවා නම් ලයික් කරන්න. ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි අදහස තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාගෙන යන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට යාළුවටත් මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජන වෙයි. Thank you. මම පස්සේ කියන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී මේ වගේ වාක්‍ය අපි භාවිත කරනවා නේද? right. ඒක කොහොමද tamil වලින් කියන්න පුළුවන් කියලා බලමු. நான் பிறகு சொல்கிறேன். මම කියන්නේ நான். පස්සේ பிறகு කියන්නම් சொல்கிறேன். මම පස්සේ කියන්නම්. நான் பிறகு சொல்கிறேன். ඔයාට එන්න කිව්වා. உங்களை வரச் சொன்னார். ඔයාට එන්න කිව්වා. உங்களை வரச் சொன்னார். කොහොම හරි எப்படியாயினும் අපි සාමාන්‍ය කියනවා නේද කොහොම හරි මේ වැඩේ ඉවර කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට කොහොම හරි எப்படியாயினும் එහෙම නැත්නම් எப்படி என்றாலும் எப்படி என்றாலும் ඇත්තටම හොඳයි. உண்மையாகவே நல்லம். ඇත්තටම හොඳයි. உண்மையாகவே நல்லம். පව කෝඩ අවවාදයේ පව ගණන් ගත්තේ නැහැ. அறிவுரையை கூட கணக்கில் எடுக்கல. அறிவுரையை கூட கணக்கில் எடுக்கல. கணன் கத்தனை கணக்கில் எடுக்கல. தாமன இன்னும் இல்லை. கம்பெனியே விடකරද්දි හවස වුණාම ගෙදරින් කෝල් එනවා නේද? වැඩ ඉවරද කියලා. එතකොට අපි කියනවා තාම නැහැ. இன்னும் இல்லை. இன்னும் வேலை முடியவில்லை. තාම වැඩේ ඉවර වෙලා නැහැ. ඔහු එන ගමන් දැන් වාගෙන් අහනවා වාගේ යාළුවා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. දැන් කුමාර දැන් කොහෙද ඉන්නේ? ඔහු එන ගමන් එමෙ කියනව නේද? ඔහු එන ගමන් ඉන්නේ දැන්. right. ඒක කොහොමද tamil වලින් කියන්න පුළුවන් කියලා බලමු. அவர் வந்து கொண்டிருக்கிறார். வந்து கொண்டிருக்கிறார். කුමාර එන ගමන් ඉන්නේ. කුමාර வந்து கொண்டிருக்கிறார். කොහෙද යන්නේ? எங்க போறீங்க? කොහෙද යන්නේ? எங்க போறீங்க? මම රෝහලට යනවා. நான் மருத்துவமனைக்கு செல்கிறேன். நான் மருத்துவமனைக்கு செல்கிறேன். කතා කරන භාෂාවෙන් நான் ආස්පත්‍රියක போறேன் කියලා කියනවා. ආස්පත්‍රිය කියන්නේ රෝහල. යනවා போறேன். நான் ආස්පත්‍රියක போறேன். මම රෝහලට යනවා. මගේ සහෝදරයාව බලන්න යනවා. මගේ சகோதரியாව என்னுடைய சகோதரனை බලන්න යනවා. பார்க்க போகிறேன். මගේ සහෝදරයාව බලන්න යනවා. என்னுடைய சகோதரனை பார்க்க போகிறேன்.